Happening gatma ka bajur persya yaw drug support mokerwat ba kwedi ki benta jong ka Southwest Cascade District kasang hinyota territorial organization rangkat ka jarjay lang bagi VDP ba kisang samla shinong mataka si kili kam yaw way ni kisang kay drug ba shirkay jong ka Southwest Cascade District ba utaw di krabok moleng ya ka budisin kumbupliaw kinong ilam ka hito kili thu ba kili jong tep baslam ya ka jong tongkati jong krabok hakaba penpai drug na kay drug shiki samla ki ba bun jong ka makarot ba kili pakitan ba kili ap katam ya ula bunsin ray mantaga si kili abat sendan u namar bo niu no khai ulong bastar bo sala adukat kata ka bo penur kam diki bun teli ki kali bande ini ka kam ko jong u na kam ju ule yo korup yeki dok ba kam ju yeki tian injek ki blad penur kam bat ko du 54 penur kam hadin ngene na kali ka seng ka thang no yeki ni ki tiar baro ba kala pun kular yo krabok bo de ben no chaka jaka sumalan de chaki rehabilitation center step nadu sawbaji ti ngila after hadu nyobaji ngila yo badi u hangte ha persya ya ka CC di nakaling jungi kum ka hitu nila yuk khanra shibun ki tiar ki jingpun kam ju nadu kinar inject ki drugs but ki babun jaj ngila yo ban badiu hadin bang la yuk grup ngila shim da kasenjam pan thangno di yakini ki tiar jingpun kam namar yu ni la bun la da ki bun benai ngila ab yu ni henry hakabam tagasni ngila yo ban badno yu ni namar uni agajing sha ula di way na kita kisnar badai nang ni napo kadong kathanjungi nakaling jungi kum kaseng kakarbu kabsai namta kini kalongba nang ni shakmat nginang ye khanra bat nginang ye budin bat ngila buru kajing maham yakini khamtam yakini ki supply yakini ki dila ba nang ni shakmat ngim bed ban yu issue yakini hang ni hapo Southwest bat nang ni shakmat ngila shimru ko wikarai ba ngin yakran bat ki bahing ngin yakran stu bat ki bahing bangin lej ban pa sumarno yaki nakaling jungi kum kaseng ngin sngoban banjur halor kan nei kamta khamta me ka sarkar bat khamta me ka police department bakan yale ban ai ban bu kinu ki awareness program nam ta uni khamta me drugs badika sex education nam ta jungi kum kaseng ngisngoban banjur halor kan ni bat ngisngoban kerpadru sesisin ya ka sarkar ban wanra kinu ki jaka sumar kum ki rehabilitation center ani kinu ki jaka sumar hang ne apo kadong ka thanjungi khnang bakan khamsuk yakini kilangat akani ka apot jungi chungki akling jungi kum kaseng ngisngoban kentu yaki badai ki nong pe ki school ki nong penja ki school per badai yang ni apo kadong ka thanjungi baki de ban pej perman yaki khna ada ki rung lani kimi apo school ban pej perman bad adi ba ki yo kanu ko jingtip sngoba ban pentip ngi kum kaseng ngilong blakloy ban kenar ketika mon kenar ketika diang ban ai ke jingira biki kum kaseng ngila shim da ko wi kasenjam ba ngilaya bu kapor ba next week kabadai Tuesday ngilik bu ban pa sumarno yuni palada ngej lani pediang kan ni kajing kerpat bat kajing rai jungi ngi haban shim da ko wi kasenjam